Imodoka zirenze zitangaje ni izigaragara mu buryo budasanzwe, zifite igishushanyo kidasanzwe kimeze nk'icy'indege cyangwa cy'imodoka yo mu gihe kizaza. Zishobora kwiyobora autonomous, kugendera ku muriro w'amashanyarazi gusa, ndetse no kugira umuvuduko uri hejuru cyane cyane kurusha usanzwe. Akenshi ziba zifite ikoranabuhanga rihambaye nk'ubwenge bw'ubukorano AI, Artificial Intelligence, zikoreshwa n'intoki n'ibikoresho bihenze nk'uruhu rw'imboga, zahabu cyangwa amabuye y'agaciro. Ndabasuhuje amazina n'ibisanzwe, nitwa Fitinima Yves. Ndabasuhuje mwese tugiye kubana muri iyi video tubabwira imodoka eshanu zihambaye kandi z'ibikoko za Perezida His Excellency Paul Kagame. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel Top 10 Main TV, wabanza gukora subscribe mbere ko dutangira kugira ngo uzajye ubone n'ibindi biganiro. Izi modoka ni ziba nyinshi ku isoko kandi zikorwa n'abantu cyangwa ibigo bifite ubushobozi bwo gukora udushya, bigatuma ziba zihariye kandi zihenze cyane. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga imodoka yiswe Range Rover Sentinel. Iyi ni imodoka, imwe mu modoka za Perezida Paul Kagame akunda kwifashisha, ni Range Rover Sentinel nk'uko twabivuze haruguru. Iyi modoka isa nk'isanzwe zo mu bwoko bwa Range Rover Autobiography, ariko imbere irihariye Special Edition. Yubatse ku rwego rwo hejuru cyane rw'umutekano, irinda amasasu kugeza ku rwego rwa 7.62 mm high velocity bullets, ndetse n'ibiturika bikomeye birimo grenade. Ibiro byayo biba hagati y'ibihumbi 4,500 ndetse n'ibihumbi 5,000 kubera ibyumba by'imbere n'ibirahure bikomeye cyane. Ifite fire suppression system imbere itanga amazi cyangwa gaze igihe habaye umuriro, n'utwuma dupima gaze n'uburozi. Ifite kamera 360 degree GPS yihariye n'amashusho abasha kwerekana icyegera imodoka, harimo n'iyinjira munsi yayo. Moteri yayo ni V8 cyangwa se V8 supercharged 5.0 liter. Ifite ubushobozi bwo kwihuta vuba kilometero 0 kugera kuri kilometero 100 ku isaha mu masegonda 9, kabone niyo yaba yikoreye ibintu ibyo ari byo byose. Imiti irinda uburozi, ibyuma bipfukirana amajwi n'utundi dufasha abayirimo kumva no kubona byose utavuye mu modoka. Ku mwanya wa kane turasanga Toyota Land Cruiser V8 Armored, umurinzi w'imisozi n'imihanda mibi. Iyi modoka ihinduwe customized n'amakampani nka Incas cyangwa se Straight Group, ikaba yongerwamo ibyuma na chassis bikomeye. Ikoreshwa cyane igihe Perezida agiye mu bikorwa byo mu turere two mu byaro, gusura abaturage cyangwa mu mihanda itari myiza. Ibirahuri byayo biba bifite uburebure bwa 4 kugera kuri 6 cm cyangwa se centimetero 4 kugera kuri 6, bikaba bidashobora kwinjirwamo n'isasu. Ikoresha moteri ya 4.5 liter V8 twin turbo diesel, ifite imbaraga nyinshi kandi idashobora gupfa no mu buryo bwa engine disable. Iriho run flat tires, amasaro ayirimo ashobora kugenda niyo amapine yamenye. Hari n'uburyo bwo gufunga no gukingura imodoka imbere gusa, nta muntu uyifungura hanze keretse uyifite mu maboko. Ku mwanya wa gatatu Mercedes Benz S600 Pullman Guard, limousine y'ubuzima bukomeye. Iyi limousine y'agatangaza ifite armoring level VR9 kugera kuri VR10, ikaba irinda amasasu n'ibisasu by'amabombe anti-explosive flower. Imbere yayo harimo intebe z'abakuru b'ibihugu zihindagurika, zifite message system, frigo n'imashini itanga umwuka mwiza. Ibirahure byayo ni multi layered glass plus polycarbonate, ntibishobora kumenwa. Moteri yayo ni litiro 6 V12 biturbo, ifite ubushobozi bwo kwihuta no gutambuka bucece. Ifitemo oxygen tank irinda abayirimo igihe habaye igitero cya gaze cyangwa igisasu cy'ubumara. Ifite
ufite uburyo bw'ikoranabuhanga buhuza telefoni, video call na interineti mu buryo butunganye kandi butangaje. Ku mwanya wa kabiri turasanga Toyota Hilux Escort Vehicles, ibirindiro by'umutekano. Ziri mu mutambagiro wa Perezida Multi-Clad, ziba zifite turrets, intwaro za machine guns na sniper shields. Zikunzwe gutwarwa n'abasirikare babihuguriwe cyane bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Hari iziba zikurikiye imbere nta zindi inyuma, kugira ngo bashobore gukumira igitero cyaturika impande zose. Ziriho radio communication system zihuza n'imbangukiragutabara, indege z'uburinzi n'imodoka nyamukuru. Ifite GPS tracker ikurikirana imodoka nyamukuru ya perezida, kandi zishobora gukoresha jamming system yo guhagarika telefoni cyangwa ibisasu byafashwe n'amaradiyo. Ku mwanya wa mbere turasanga Motorcade Support Vehicles, ubufasha bwihariye. Imodoka z'abaganga zitwaye abaganga n'ibikoresho by'ubutabazi bw'igihe cyose. Command Vehicles zifite center y'itumanaho yihariye irimo amashusho, internet ndetse na satellite. Anti-bomb Vehicles, imodoka zitwara ibikoresho byo guhangana n'ibisasu. Twuze cyane, reka tubabwire ibiciro by'izo modoka twababwiye. Range Rover Sentinel, kugira ngo uyitunge byagusaba gucomora mu mufuka wawe $500 by'amadolari y'Amerika kugeza ku $600 by'amadolari y'Amerika. Mu manyarwanda ni $650,000 kugeza kuri $780,000. Gusa uyu ni umwihariko w'amasosiyete akomeye atunganya imodoka z'abayobozi nka JLR, Jaguar Land Rover Special Vehicles. Iyindi ni Toyota Land Cruiser V8 Armored, iri hagati $200,000 by'amadolari y'Amerika ndetse $300,000 by'amadolari y'Amerika. Tugeze mu manyarwanda turaza gusanga ko ari $260,000 ndetse na $390,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka twasanze ku mwanya wa gatatu, Mercedes-Benz S600 Pullman Quad. Iyi modoka igura $1,500,000 by'amadolari y'Amerika, cyangwa se kugeza kuri $1,800,000 by'amadolari y'Amerika. Tugeze mu manyarwanda turaza gusanga ko ari $1,950,000 ndetse kugeza kuri $2,340,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyitondero, ni imodoka y'icyubahiro iruta izindi mu bihenze, ikoreshwa n'abakuru b'ibihugu gusa. Ku mwanya wa kabiri turasanga imodoka n'ubundi twasanze ya Toyota Hilux Escort Vehicles z'abarinzi. Igiciro ubundi ni $90,000 kugera ku $120,000 by'amadolari y'Amerika. Tuyashyize mu manyarwanda $117,000 ndetse kugeza kuri $1,156,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Zikenerwa ku bwinshi mu mutambagiro wa perezida. Izindi modoka twasanze ku mwanya wa mbere za Medical and Communication Support Vehicles, igiciro cyazo kimwe yazo $250,000 kugeza ku $400,000 by'amadolari y'Amerika. Kugeza mu manyarwanda tumaze gusanga ko $1,325,000 kugera kuri $1,520,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Nk'uko byavuzwe haruguru, imodoka za Perezida Paul Kagame ntabwo ari izisanzwe, zubatswe ku rwego rwo hejuru rw'umutekano, ikoranabuhanga n'umuvuduko. Uyu ni umwe mu migirire y'igihugu cyiyubashye kandi gishaka ko umuyobozi wacyo akora atuje kandi atekanye. Murakoze cyane muri twabanye muri iyi video, ndabashimiye. Nitwa Ufitinyuma Yves, tuzahure mu bindi biganiro, kandi mwibuka kwandika muri comment section uko mwabonye iyi video, kandi mutubwira n'ibyo mwifuza ko twabakorera. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.